mấy quậy nữa hay bị trong YouTube channel của thuần lưu lối mấy quậy nữa rồi cái bộ rồi nó soi em cái này mình squan điwo asai hay ray liang mi khâu đam lo mấy ra quang đại na thuần của thầy cái làm thô asai hay palm Sunday thầy tụi mấy quậy nữa rồi là thầy làm cái thầy palm Sunday hay tụi bui châu tụi cái in ban con nine bố mấy Christian ai hay Christa thầy lại mi nhé ai hay Jisu khâu lùm lo mấy akhan ray ai hay Christian mấy akhan ray tụi nó bấm mấy cái tweet nữa rồi nè asai timing hay important mấy hi akhang maru mấy bị trong timing nghe mi hay anh yêu Christian mấy akhan rồi nè bây na chắc khoang su là nè mấy trong timing đi hay bây na kalum mấy trong timing su ni mấy trong timing anh bây na maru mấy gan mấy trong timing đi nghe tụi nó sắc na bấm mấy chắc khoang su na bấm mấy trong timing bây na important su gan mấy trong timing akhan khâu hay nang tani atani kabam bai bam sini asai hay ra Guangh rồi nè hay trong timing hay kadam gai mấy tila tàu đó na bấm mấy ti hậu rồi đó na bấm mấy pan ti cái thằng ti lâu đó na bấm mấy ra Guangh ta nang niu ni aniu ni tụi nó thuần cú bấm khâu tụi nó asai hay cái ray mi khâu cái lo ni mi tông thấy mà asai lâu thuần hay mi quay nữa rồi nè cái thay sắm nó khang tụi nó cái xiêm nó mi tông topic rồi nè Jisu Jerusalem khâu Guangh su na Gutmei tụi mi tông làm con đuôi nó khang mà cái thay sắm nó cho khâu aniu rồi nè giáo lo khang Bible verses rồi nè Zechariah chapter 9 verses 9 khâu rồi khani John chapter 12 verses 13 khâu rồi nè mà đuôi nó khang mà giáo sắm nó Bible bấm hay giáo bấm khâu tụi bay nó mà nai thế Matthew rồi nè cái mày hậu mày cái mày chú mày cái mày thay lâu mày thế record lâu thế Matthew Mark Luke John cái này rồi nè hay để số lâu mày thế cái mày hay cái quay thế câu lịch chỉ là sao còn tôi sai cái gan rồi nè permit số lâu mà khai cũng thế nào hay tông passage cái này khát cái này nó hồi nè sai anh yêu khang ni akhang ni tụi bui tông para lan upani cho tụi mày thế giàu là nè cái thay giàu khô rồi mà sao ni mi tông thế mà Zechariah tông làm khô cái tít nặng mà briefly mà sao lâu khô Zechariah hay thầu cho tụi cái post exilic prophet Israel mi quay đó nim là captivity cái new tắt thay ta là nè cái new quay hắn quang đất bị gan khô Zechariah tụi mày hay prophet akan sudah nak kemai kuma tahan sudah kemai khat hay kuma Zechariah was a Levite kemai hay Levite mai khat hay kuma born in Babylon kena puat mai khat re tu nak kuma sa hay kuma Zechariah tụi mày dong meaning re na tu bui chau tu pai na phugut ti pai na ka gai hak kan mi dong meaning akhat bam phone mi ko tu bui chau tu ti Yahweh remember the Lord remember ra Guangh re na ning tau mai tụi mình同cái ba thầy tụi nó cũng mà sao thầy cũng mà background thì sao bấm cô tụi cũng mà gây na này cần thầy hết thì sao bấm mấy tụi thầy nhiều còn cái này bây na rau na bấm thầy cái này bây na limited na bấm thầy cũng mà hiu quay cũng mà sao là cái cũng mà Jisu Christa rồi na Jerusalem khâu Guangh suna Gutmei gan thầy ta bui thiak ko gut kan bo cái mày ta bui tuang sin su bo tụi mày tên giàu khâu tụi nó sao là ray liang mình không biết tụi bui giàu tụi Jisu Christa rồi Jerusalem khâu Gutmei gan tụi bui thiak gut kan bo riding on a donkey quan niệm lao nó có tuang nặng của thầy nó mà sao thầy cái Zechariah chapter 9 verses 9 câu mấy gọi nó ai cũng mà Pablo nhé mấy tuần hay Bible rồi nó cũng mà sai này lao Zion mấy nun này lao nặng cao vô Jerusalem mấy nun giao lâu nó nhiều Guangh tây Guangh phụ thầy cái mày rình ngâm nặng Guangh phụ thầy tiki niệm nặng quan niệm khẩu tuang nặng Guangh thầy quan niệm lao nặng khẩu tuang nặng Guangh thầy từ đó Bible rồi nó cũng mà sao thầy mi hay prophet Zechariah rồi nè cùng phải bên tay hùng thắng rồi nè din cái suộc lo mày khát thế ta fulfill su kan mi thế anh yêu Matthew có gospel có giáo vậy tụi thế anh yêu hậu thế cũng là Jisu Christa rồi nè quan niệm lao nó có tuang là Guangh thầy rồi sao thầy any king ta bui Guangh Persian mi Guangh bampuni ram gai tụi thầy ta bui Guangh bampuni Bible có Old Testament gan có giáo cái bi gan có cái yêu quay hay any city any country ta bui tuang city bampu ta bui tuang country ta bampu ta bui tuang cái luang ta bampu cái này quay rồi ri ngam na capture sul na good began khâu tu bui tong thiap good bo tu riding on a horse takwat khâu ram takwat gari khâu tuang na cái này kuma Guangh thai kuma Guangh na cái này ri ngam na kuma good rei tu na kuma sa thai kuma cái Jisu Christa hay tun hay quan niệm lao nó có tuang na good ba mi kêu kamai tu bui tong picture tu bui tong ani khang dit lo ni lan cho tu mi zau kai ti kamai khring bai mi ma khai kamai tuang gun mi tong pot chai bai mi ma khai ram gai tu thai kamai ri na sin su khang bai mi ma tina mi hay tuang na gut mi tong ngai no mi te ram ma khai tu bui tuang zau tu ti hay tu na ani zau kai bi gan ko donkey symbols of peace mi tuang quan niệm lao na ri na ani khang symbols lo mai ani khang lian no mi tu bui zau ti chun jack mai khani niak mai tu mai tuần hay lian lo thai kamai kala cha phana mang mai kamai ri na katwang kalung kagwan katwang lifestyle na ri mang mai tiki kamai ri sin piu mai tuang pot chai ri ngan na kamai hi chun jack mai Guangh ngai tu mai te ani khang hai tuần hay lian lo thai cũng là mi ri na ani khang represent lo mai mi ri na ani khang dilom ki tu bi chau tu tiki Jesus will establish his kingdom Jisu Christa ri na katwang gon ki siam thau pani thai mai lian lo thai he will establish his kingdom and his kingdom will be a kingdom of peace kamai ka tuang Guangh di ka siam thau pani thai kum na ka tuang Guangh di ka chun jack mai Guangh di su pani ye ti mai tu này ani ko lia lo the kum na mai ko en ko ai no question khat thalu ni
mi ku tu bi chaw tu ki nang kyu chun jack mai panti khau lung na bam dai cho tu ngai nang ni ka khat lo ai ni ka khat lo ne ani u hai nang ni ai ni nang panti khau chun jack mai ri na patik na lung bam dai nang kyu chun jack mai panti khau lung na bam dai cho tu mai ka khat lo saw ko ram ge tu thai are you living a life of touch me not plan thai ko nei touch me not plan mai zak na pu tu na ni ani u zat tan thukuma kaw na the mi te katit na si tau lung na ra bigan ko ka ngoi tut ka duam tut du na katit na su lung ra ka goi ka lung mai ka goi na te ka lu ka duam tut du mi dong pu buan ka saw nai na nai kan tuang ngai mai tuang buan tuang panti ko te ko ma lung na bam tung cho tu tuang ngai nang mi tuang panti khau mi tuang touch me not plan mai zak na pu tuang lifestyle ko te lung ma mai du te to please do not say you are a Christian hai tuang panti ko te nang lung ma mai du te nang Christian mai ye tu na sa lo ri ai ni hai tuang panti ko te lung ma mai du te ai ni Christian mai ye tu na sa lak ni nai hai te katit na sini man sai kan kharin nang da sa ka si lo ra lung pu am no man sai kan kharin nang da tau lan khat lo ra khang ni nuang man sai kan kharin nang da nungai mang mi tong nang ri ka haw mang mi tong su ra nang su khang ni nuang ani u tong college ku cham ku ba mi gan ko apa mi na khat he ku man nai kati hai ka pam mi goi ru na kiau lo bi gan ko ka pam mi goi ru na katina tau swai mai lo bi gan ko ka mai ri ning mi khau te rak mana katina tau me lo rak bi gan ko agai ni mi tuang nung ning su kai ti ni mi tong nung ning tap kai ti ni mi tong nung ning na na kuma nai na ba mai pam su na ni kuma ariu lo we hai tong panti ko tai chun jat mai mak na lung ma mai tong panti ko tai lung ma mai tu ti tu nang ni ai ni Christian mai ye tu na salak ni pui ja the tu pui jeng ru na chaw tu Bible ru na sai Christ is the Prince of Peace Jisu Christa hai chun jat mai guang na dei tu na kuma sa the and the meaning of Christian to me dong kaba to be chaw to the followers of Christ Jisu thai lai mai Jisu ta lui minun Jisu ko lung lo minun Jisu thai lai mi ka wei na the Christian tu na kaw mi tong dei ko mi tu nang khau chun jat mai mak la na Jisu tong thiak nang khau khat ni mak ba mai du tu ta bui thau khore nang ai Christian mai ye tu na sa bu ni na ta bui thau khore na nang khau Jisu Christa tong ram jang dai ko mai nang khau mak ge wei tu ta bui thau khore nang ai Christian mai ye tu na sa bam kan right nai na cho tu tong ni tao hai ai ana khat nai the tu na sa di ko ai thung gan ne ana ama he ti future ko ana khat nai the tu ko ana nai la na ana hai nai pa the nai ra puyan ko 100% kamai ata lui magbam sini tho katit na kamit ko ni ka zaw ko ni tabui ko ni katit na tho ata lui ni na re bui jeng na cho tu the azai ko ri pat mi tina hai de ku moi na Jisu Christa thai lai mi ye nang hai Christian mai ye Jisu ko lum no mi ye tu Jisu tong character te ani ko nai ni bi sai Jisu ram niam te ani ko nai ni na re hei te rap nga mai zak na pu te kum na ka hi lo rap suni kum tau swai lo rap su kai khang ra na tu na su ba mai tu wak lau mai chun jack mai niam mai tu mai mak na lung ma mai tu nang hai ai hai Christian mai the tu na sa khang biu ma ge Christian ni rap ma khe ani hoi mai tu tiki nang ai ani ko Christa tong lung ning Christa tong character Christa tong lam chan Christa tong lung ning ka goi da ani ko nai na chun jack mai ri patik la na lung na ba mai tu Jisu Christa thai lai mu thai tu na sam ni biu pa ni the mai jang roi na sai Jisu Christa na kwan yam law ngo tuang na gut kan mi te ani ko represent lo mai tu bui chau ti kamai he chun jack mai guang na thai tu mai kyo kamai rui la sa lo mi na mak mai kamai rui na prophet wai ro din ko so lo mi te sa ri ko prophet wai ro na din Isaiah ro na sa lo he will be called a prince of peace kamai he Jisu Christa ti hai chun jack mai guang na tu na kaw pa ni tu na prophet Isaiah ro na ne din ko so lo the hai te sa mang la ki Jisu Christa ro na ni ka tuang character ko chun jack mai ko kuak lom ko pai na ka tuang earthly ministries na bam me gan ko mai he te lia lo the tiki kala cha na roi ram kai ka tuang khai yak na roi na lia lo ma kai Jisu ram lia lo hai kamai chun jack me tu na lia lo ma kyo tu tiki kamai ri sin piu lo mai khoring ringan na Jisu Christa hai chun jack mai guang na hi de niam gai mai guang na thi de kumna na ka tuang guang ni kamai he guang ni ka siam thau pa ni and his kingdom will be a kingdom of peace ka tuang guang di ka chun jack mai guang di su pa ni kumna ka khau lum no mai goi na chun jack mai nai ni na re ka lam to kamai chun jack mai guang nai tu tong ni manang ani ko ni chun jack mai padik la na asai Palm Sunday he observe suai tu itu khani Christian mai ye tu na sai tu itu nang hai Christian mai ye tu la na church sai ta ba mai tu itu Christian mai zan phung hai Christian mai zan phok hai phung ba mai tu itu Jisu dong character de nang khau ni a khau ni nai ni na re tu la number 1 rai liang mai ko mai te kuma salo ni mi tong thai kuma kanai mi khau palm trees palm branches hai tu na ani hau wai Jisu Christa rina Jerusalem ko good began ko tu bui subo hai tu dei pastor ngai khanoi
Guangh ka doi ba minun man sai nam bai bai tu na Guangh na ba minun te Jisu Christa Jerusalem ko Gutmei tu me te chu thai tu na sai chu bigan ho kani tu bui su bo ai John no account tu na ko ma sa ba mi tu ngai chu bigan ko kani wai hai ka ta thuan riu hang pat thai tu na sa te ka ta riu khang pat thai tu na sa te pat ana kani tu bui su bo palm branches tadan kwan silana Hosanna Hosanna tu ka wai tu na sa blessed is he who come in the name of the Lord Raguang zan ko Guangh mai Israel mai Guangh da soyam la wow tu kani wai ka thai tu na sa te mi hai milat keng hai tabui khore la patung chaw de ki Psalm 118 verses 26 korina la pat omi tong kuma Hosanna tu mi tong word sai Hebrew tong lat ko tu bi sabo tu ki Hosanna tu na sai kaba na tu bi chaw save us we pray tu tong hai tu na sai Psalm 118 verses 25 tu zawai tu ni how pa ni kumla na mansai goi palm branches tadan kwan sinaba mai verses John chapter 12 verses 13 da kuma me goi na kuma rai na pa plo jaw ko Gospel John chapter 12 verses 13 ho dai Bible na kuma salo wai nangniu kaniu tadan kwan puana Hosanna pabo mai zan kho Guangh mai pu Israel mai Guangh ti hai soyam la wow tu na kaw na kata ariu khang pa thai tu na sa Jerusalem ko kan pat midong ngai pastor ngai kang Guangh ka doi na ba mai man sai ka goi na taruina Jisu Christa ti hai thon riu pa thai ti na sai tunte tadan kwan sinana Hosanna Hosanna pabo mai zan ko Guangh mai Israel mai tong Guangh hai soyam su Guangh ti hai soyam la wo tu na kaw na pa thai tu na sai tuna question khat ai thalo dan ni Jisu Christa ro Guangh su na gut mi tong kamay ro na victory Guangh su la na ri ngam na Jerusalem ko gut mi tong nang tuang Jerusalem atong Jerusalem ko tubui thang so tumai thai ka thai jaw ko tong nang lungning alungning hai nang tuang Jerusalem su ni na re atong Jerusalem su ni na re nang lungning alungning hai nang tuang atong Jerusalem the kumai tu tu nang lungning ko Jisu Christa ro na nang lung ko Jisu Christa ro na ri ngam na bam dai Jisu Christa ro na sai hai Palm Sunday ko Jisu Christa ro na Jerusalem ko ri ngam na good kan mi tong timik akhathe sai ani ro na observe su na bam ya kumai tu tu nang tuang Jerusalem hai nang lung su ni na re alung hai atong Jerusalem nang lung hai nang tuang Jerusalem hai kumai tu hai lung ko tai hai tong Jerusalem ko tai ni Jisu Christa ro na ri ngam na lung bam dai cho tumai ha atong lathan su na thalo ni mi tong mai goi na ka khan chak no saw nang lung ko Jisu Christa ro na lung no mage Jisu Christa ro na ri ngam na lung bam mage tu nang ai su na bam in sa tan ngam pun ni Revelation chapter 7 verse 9 with out ki palm branches are a symbol of victory ri ngam mai tong symbol khat lian lo mai khat re Jisu Christa mi hai ni lian lo tan moi the cha na kang chen na hawai khana kang ma kaw na ka zit ta bam mi tong ram khe mi hai kani wai na kaw na ta bam te Jisu ri na planning ka mai ri na ka siam lo tut dul na mi ri na mai tong symbol so mi hai purpose na na ka mai ri sin su kang ka siam lo dul na mas lo mi tong te palm branches were in a symbol storm with a victory Psalm Revelation chapter 7 verse 9 with the zawai tu thai lat ka thui khang roi zat ka thui khang roi ka sing ka ding thai dan mak mai man chai Guangh ka doi lana aniu the gu lau mai hai Guangh bam pang ko dung na ba mai lau jiu na roi ye tu na hai tuang tadan kwan te sin na kaw ba mai tu na ma sai ri ngam mai tong victory lives ri ngam mai tong akhat lia lau mai akhat the mi hai kumai tu nang lung alung ko ni Jisu Christa ro na ri ngam na lung bam dai cho tumai di asai checking asai hai ka thai thau ni na the asai he phu ni na the lung na bam ma ge tu lung na bam ma khwan nei thai asai ro na Jisu Christa ro ri ngam ma lung khang asai pam san ne observe su mai tong the kumla na nang hai lung lau chak wi mai ye tu khwan nei thai nang ro na man la khan sana a khau hai man sai kham na tan choi lo the atong lam ko man sai ro na negative ram ai thai lan mi tong cham de cái nín cái khâu đến là na ta bầm thế atong si kan mi tong cham iron na ta lo mak mai iron na sulang mak mai te kaniu re na compost su bala na sa la na khat la na atong lam ko den ka si ta bam the ai chu wang the mi ti hai iron na kaniu ta revenge kaniu re na sa ka si lo mi te ai ni kaniu ta sani thau khon ne na kaniu re na su lo mai ta kuma ai ni kaniu ta su khak ni khon ne tan khang ni lo ni khon ne kuma khon si lung ning khâu nang lung lo chak ni man sai khon ne thai lungning ko kanai pat pani mi ku tu bui cho zai pum jan pum tong lungning ni pat pani guman tong lungning ni pat pani mi ku tu bui cho de ai na sa khang ni la na kani ru sulau mi cham de ai ni sulau ta khang ni bam pani ko me gan ko guman na ka chu pani hey nang ra gong sim roi me kha roi mi sunuk ma dinge kani kum su bam mi de thai la ma na dinge nang kuak lo ni na dinge nang sunuk ma ge ra gong ko lum lo mai Jisu thai lai me kha roi na sulak ni me thawe nang su ne tu na ning bam
sunu mage to mai dong lat akhat alung kho burning alung kho chuang nam puni hai dan mong mai zai pum jan pum kho ri ne khat pat puni min ku to bai chau kani ri su lau mi ti sakak ni lau mi dong sa lau wei ta juk zu ni mai sa lau ra wei ta zip gai ra mi dong sa lau wei ta nai la hak ni kum pian ri ni kum mai dong lung ning khat ni pat puni hai dong lung ning hai pat bigan kho Jisu Krista ri ngam lau kho Jisu Krista ri ngam lung kho tu ite tu Christian mai rina khang nu ma ding Christian mai kharuna nangang sina ta lau mi de sina tan khang nu ma ding tu na sa ba mai khau tai ai rina piu lo we tu ite tu Jisu Krista rina aniu bumang aniu panti kho ri ngam na lung puni ko mai digi aniu rina tabu Jisu Krista tong bumang loi aniu tong bumang aniu khonai na ba mai bumang rina sa na ba mai khau tai chu lau ma khwane thau khani sa ni na ti su khang rap te ju ni mi dong lung ning khau tai piu lau la aniu ri ta la we tu ite tu tabui nong na si nang ai hai Jisu Krista aniu panti kho Jisu Krista rina ri ngam lung lau lak ni pui za the kuma Jisu Krista rina ri ngam lung kho tu e tu tu nang ai ram khat chu kang ye nai kung hak mi dong khat re mi hai nang lung kho alung kho nang tong Jerusalem kho atong Jerusalem kho Jisu Krista rina ri ngam lung kho tu ite tu ri ngam na good kho tu ite ri ngam na bang kho tu ite tu you and I nang ai hai ram khat tu kung hak mi dong khat tu suni na re hai zai pum tong ngam rồi na thong ngam mai tong ram hai mi ku tu bui chau you must deny yourself you must kill self tu ba mai nang ra na nang tong lung ning nang tong desire nang tuang atuang tu ba mai ka guai dai sulwai ni na re tu na sai na Matthew 16:24 ko ta sala wa thau puni athai lai ni ye tu e thai karana ka tan nu mak ni nai tu na Jisu Krista na ma sala wa any fighter any wrestling jawba mai ni nai ko ne football ko tani ani ra hawe gan khat hai champion la khang tu gan khat hai ngam mak ni na the gan khat hai defeat su ni na the gan khat ti hai ri ngam khang ra mai te champion la khang jaw kau mai la khang ri ngam khang ngam ku khang tu akhat defeat su compete su bigan ko akhiam bigan ko first la khang tu second night na first la night tu the hai de kumoi na aniu tong panti kho aniu tong Christian life Christian tong panti kho hai ni aniu Jisu Krista ro na aniu ko ri ngam na lungmam kho tu wei tu bui suni na chaw self deny tu mai ka ke nai thai tu Bible nang ma sa the self deny karana ka ta nu mani na re tu mai ko tu bui tuang ta chaw tu bui ka ba chaw tu de zai pum zan pum ri ka hau mi ka hoi de sulak ni na re tu tong ai na mai kai da si na sala wei ta ju ni kum jing kho lungmam mai ko wei ri thai ko ne lau luan kho lau zeng kho gan khat mai pui gan khat tong topic la pala na khat na sa ka si la na sala wei ju kariu tat pui bam ko gan khat khat la na bazar jang ko lau jang ko dui ju mi jang ko ram thai mo ka tu bui bam ko kai khun khat la wei ju ni kum ram khat su khang lau ti thai ju ni kum nang ra na khang ning mi tong lung ning ka goi nang khang gai pong thai tu na nang tong zai pum zan pum tong ka hau mi ka goi tu suriu ta lak ni na re tu tong hai ka goi de ta ma la na hai ka goi de nang na gan kai na Jisu Krista ko mi hai nu ma ding thai tu na nang re nang khau re thui pa ba mai tu thai nang khau re na gan pa ba mai tu thai Jisu Krista re na nang lung khau nang tong Jerusalem ko tai khani atong Jerusalem ko Jisu Krista na Guangh tu bam puni thai tu na sai man tu in kre ni mi don thai ma ani ko goi hai sai pam san ne observe suai tu thai nang hai Christian mai ye tu thai aniu khau hai Jisu Krista tong lifestyle hai nai ni bi za thai chun zek mai ni nai ni bi za thai khang thai mai ni nai ni bi za thai nyap mai ni nai ni bi za thai hai na ma gok lo thai mai tu mai ni nai ni bi za thai khani Jisu Krista rina sai pam san ne ko ri ngam na gur kan mai ani observe na ba mai tu thai aniu lungning ko ni Jisu Krista na rule su ni mi za thai Jisu Krista tong lungning dai aniu ko nai la na Jisu Krista na ri ngam tan aniu lung ko lung na bam ni bi za thai sai sakai saku mai goi na ko kariat lo mi don the chulo na ba mai king lo na ba mai ka goi na ru ko ra gwang tong chun jack mai niap mi ni nai mai chu kan ni wo ko ma Jisu Krista ru na ka lung kho ani na niu lung kho ani lung kho Krista ru na gwang tu tan na lung mam kho tu na kuma mai goi na kho na niu tani atani tu na sai hai tuang YouTube channel ko kariat lo mi don the mai goi na kho ro ang su yam goi na ti lo mi su kan ni tho goi na ka thon ko